Kitara TV kwegesa kumanyisa. Abaruzi ba Kitara TV kwenda kubatangira mutekanize n'orubazo kiro kinu kya mukaga ebiro byokwezi 23 omwezi ogw'ikumi omwezi ogw'ikumi mu runyoro tugweta ijuba kandi kujuka mutekanize ayite nyuma hawo mutujalike tukabantu babuze omwezi ogw'ikumi bagweta bataba kusinga batagumanyire cyo mu runyoro tugweta ijuba. So muhona nambero kali kuba no tuhondera bafanizi banga bembaganiza araba taruga ntekanize eno Aboki Mary, Precious Winnie, Shidra n'abantu bayingi muno nambero kali kuba no hondera tekanize no kwenda kutangira omurundo gwa kandi omutekanizo rubazo amabara Julius kyo muhendo musajja wo mukama kandi omulisa omuyiho wabamoli mutekanizo rubazo tuleto omuntu aine ebintu byakozereho kandi omuntu okusobora kuba no yegeraho omuntu akusobora kuhekisani noba ikintu naye ekikusikiriza kuba ikintu kyo kutandika kiro kino ndesero musubuzi abasubuzi bateiro muno embereno ya coronavirus kandi bangi mabanka gakuba banja maloni gabalimbikia naiwe nkwenda ekikuru kitukwenda kufuna mu rubazo runo nti boko boli munsiza heru boko boli nka hano ita wakwendeze ko ku kujya ku investing hano mu bunyoro kujya ku investing mu Uganda okuba no investing muki byona nebikusinga aho mutekanize no rubazo otaruga nkuleteire wekitinisa Vincent Kolekya musajja wa musubuzi rurangana hano mu bunyoro kandi business ezi kusinga ziri hano hoima so tujja ku bantu bazabazamu so otaruga mutekanize no rubazo waitu wekitinisa Vincent nkutangirire kandi kanko mugisa guno oramuki habaruzi ba Kitara TV awe wale muno yani nyo Vincent Kolekya abaruzi ba Kitara TV nko baramuki muno webale muno kubambe webale no kumpa ubire buno kwe oli musajja ali muno tokwatandika nkuterege simu I think ijo no ngambo bayige hanyanje remere mone kote okugwa hayingi omuntu atakumanyira kurura Kitara TV niwo asoka weyanjura ali abarozi ba Kitara TV ninyo Vincent Kolekya amba umugungu tribe mwana kwa mugi gagara ruganda rwange bamugimu mujukuru wa Sabiti era mutano wa Fred Kolekya abazinga bakamanyira tawoni hano nakamusuuzi badiro ni abihumwire mu kusuubira Chuko tugambireho tutandike nanka orubazo right runo ebintu bino byo kusubura bitandikota okabiha hari muzeyi wawe nkoko tugambe na musubuzi oba okakitandika butandika nkaiwe ngekyawe kala ale kintu kindi kiba love for something nyowe tinja kudupa ngasoma nina degree yange baitu ntatoze mune milimo kangambe ntozo mulimo kuno nakuli onyamazire kusoma kamaza nyafuna that link akubanza amanyi buli muntu nabanza ufune amba okubanza kuya capital first kali kupapukana business nyafunire kiwa nyagenda mulave nya kintu nyaenda nyata business ya nyine batera parental heritage naye babwire bonde naye ba ka bageta genes parental genes nazo zibaho kugoza ku ikintu bo abairi no jja ogambe oti okasoma waturuka ati manyire profession ya okagikoraho mulimo wakoraho botakoreho njakudo profession ndagikora mulimo okasoma busoma eto era enyamba in my daily life because kasoma economics yeah and economics of course it's about business yeah I see abakusinga tukolaga course okula course no kuna kutoza mulimo but if you have to make use of that course so and I'm running it kiki kenyini kya kwizire mbitekerezo bwabaino tandika business no gamba ati njya kutandika business baitu njya kutandika kino habo kuba kikuru muno abantu baba baina sente baitu bataina idea na mbeba kusakuziteka kike kya kwizire mbongo kale nyawe nikya kutandika business ndimo ngaba you are agent usumo bo twakwataga muno yore yakwataga muno senke ebiruke ebi ebiruga Zaire konga ebi babikwataga muno so ba client babitozaga muno ne batoza muno senke zenkuru ne batoza ka senke bajaji enkuru bajaji takuzoka ne batoza senke nyanye hauza abakana nyota tandika kine kintu kutunda zino senke hero atali yora yan ege ide ni yarugire
yamani muno okosa ati ngokurura muhoima muno akabatali mu duka igamba nketunde epikipiki ezikozero muhoima muno abakusinga bona batunde mpyaka so omuntu abana atunde mpiki yayenkuro mwana iba na uza neiba we yange ngitunde nka we so baitu watu twalese kine kintu bantu wana batanga kojake kujo mwaka no wafunira idea hati saa zino ni era business yokyali ya bajaji ngikyange ekyali mbete wade yakuzire kagenda level hati saa zino myaka ingaha kurugotandikire no business myaka 3 unkwendo tutwaleho utugambire challenge kizosangire mu mulimo gwawo challenge yo kubanza abantu ba Hoima challenge yo kubanza muno abantu ba Hoima muno kali bunyoro tewene gagura bintu byomuka umuntu agamanya ngura bajaji mu wakiri ngikura Kampala bapanyire mutaba zibuzibu agamakire nyowe kure yange Hoima ngura nka Kampala then the kind of course kyabafere kujja nibenda kufera arabi course byabantu abeja kunira kufera niba kuiba sente baitu kandi bitwaba tukayimana na polisi byawe niba kuguzana bajaji ibayibiri toka sange instance nkeke bajaji ibayibire nyowe bakazintegaho baitu kandi nyowe bintu byakadi bimanyire tuzoginguza kuronga baja saruka tekamu kanyaguruya mukiro kimu komuto tayimanyire kintu baitu kandi ubali bakaba planning ile kintu kunyiba buyiba plan yabo ola yako atempapori ya zerezoli ajanguze bajaji uyanguze bajaji bena oli yagaruka yagama kugibya kozereki agibi baitu kayimana police bintu ngeke still ha business yawe giye kutunda pikipiki abatunzi ba bajaji mugamba mu babasuma ninywe mutegane ebikosi byo kwiba pikipiki nkahoko ekintu ekyo kirikita hati ekintu ekyo abantu kibatamanyire business ya bajaji sazi neta eba ile virgin business mu Hoima muno itwe tukakola testing aro mu economics ya testing the market aro kintu kibanzo testing akatali kala kwata katika kugezesa akatali hato kamara kakwasire muna ro kandi speed yoro ya man nagamba bana kusana baki bafere but you tested the market and we are patient aro muntu kutaye kintu penetrating akatali ta kintu yangu and is risky but testing akatali ado mara testing ukatahire atika na kile kabumingire bantu of course biga mutikuru wayo abasoma bajaji so nibiye baina nyimbihure biga monkebyo bibamu baito nakubigumbira okuye okutebo kuba notekeza abasoma bano baruganga abo kuba robo zibasi ati tugenda mukaire ka Christmas ojja kutandika kubihura nti bamuteire akayondo bakozere bita abasoma abo eta wind tangusana nko muyaga abajani banagenanga ekitimba abasoma okusana baruga Kampala akwaro bajaba manene nibasimbe nkanda batanikira mwana gwa Kampala ndo nanika kuija paka Hoima ne bamarayo gulu kisana kitimba era wiri bundu batanika muno kugenda kura bujumbura muteire kyaro yamba muteire kinubi bamuteire gina ka muteire fro bayikora working cake ni baburawo so ekitera boyo tindawa police tijagambira bingi baitu kandi bitu kewe nyonye nda police tuzige kinteke etolereze akoba jemuntu basama baragaitu ito baragaitu bagasisa buri nibagamba niba baitu kandi itu nduri night tumanyire kiki gena maiso bo baitu bintu kewe tumbeka ba police na the authorities aroho nanka ari ebitongole binde bizire muno mu Bunyoro na Uganda yona ebitongole ebikora pikipiki ne na kibanja mpora ne gano sura y'emitwaro nka kienda mitwaro ingani bakwa pikipiki empyaka ebitongole bino mu bisangire muta bikuba challenge ensonge gerete ebitongole ebyo of course byo bitu biroba customer bayingi muno bana bafuna mpola aro birabo batunagamo pizza milioni mwezo milioni buli mundu kama nyina milioni yange emo na mitwara 5 na milioni emo na mitwara 5 abakasoma unatokea funabo bona bagamba tugenenga tongole bakibanja mpola tongole bakibanja mpola mutu akwana milioni makufuna pikipiki mpya akwana milioni makufuna mpya so itu abakasoma kozereke abankuru tibakiyazo ati iwe mubitekerezo byawo mukutekaniza gukora ki emberege kiki mujja gisorovinga muta tomanyira abantu bandi aro kintu bagamba kale kujumbire kintu oyimani bajumbira muno ebintu byake ebyo kila muno bintu bigira hero abantu babijumbira muno baitu later stages bajagaruka mu mbera kuba at first aro kitongole kyabanze kuje kabakia
abakia tugende bya izile katwara customer kali kwanza twaikara for a while baile tabantu bakakirorangu omuntu bwogula pikipiki ya 2 million emu eri yawe okuvuga no taya sente baitu zino ovuga no hemba kuli ovuga no tukandi bile bonde bagaruka nibakoraki nibazibatwaraho sente zo watwire yuziri zigwire yo pikipiki yo nakire gwire tankiyokozeremo nibatwara yakiyo lemero regisasura lemero kusasura of course ari mu kusasura bile bonde aruborwara hari umukazi wawo muka arwayire mwana arwayire tohembere sente bali bakwenda sente zabo ibyo bakurwa tubimanyire so atuleta abantu bagaruka mu bende bagamba sinangure yange ya milioni 2 ekumara sinangure mukicyo ka sente zange zenyine zikole nikoraki ni ntayaki ntakuturuki aba bagenzi baitu kabaraki eyo munsi zaba harabunka sometimes banterera amasimu ni bampabuza Julius yo business cye tukushobora ku bantu kora mu hoyimoko bunyoro no kutaliza hamwe nkwenda otusigire kisani business yo muntu zakushobora ku investing amu hano hoyima bunyoro yona na Uganda yo nakutaliza business ku investing era nyina banyonde banga abantu bagenda hero baitu kandi nyowe kintu kinyabandize kwanga nyagama nyoti ngenda hero ahera mbali bagenda ekabanka hoyima hano at first so obogenda hero kuno mukoko bayo tuleke tubona bone kandi bagamba every buli kiroto tandika na idea every dream has an idea okay bofune kiroto kya no gamba hati nkwenda fulfilling this dream era nyuti nyenda bine bintu ngo ije nkwabuze sazi no kole business iki nsoga business utakwenda Oso kugamba wewe gendo tanike kutunda scrap munagamanyo scrap nyo mtu wa masemati nkolta mu scrap kandi innocent ati kandi au tujja kwikaho okugaye emirimu au tujja kwikaho so by to right now ngero mpabuzege business kwa sura ku investing ngamo sazi no business kyali business kusinga of course na kugena na bitu ina sazi no hano atuina already exai kenyoni kilo hao mafutaga izile ukohonda so mtu wakoba hero 9 cents zaye right now the best business can venture in I think is that is guest houses VIP guest houses ama hotel agukako sasa no right now of course muhima mondi kyali budget mahoteli atakwenda mu mahoteli gali comfort kali very comfortable niko sasa ngakusinga boko na yo monitoring kuba nyangu betali za itu za bulikino wenda kubarabara musinikire mu mwendo wanyu sente eza kuzirya bedo rambe kama hoteli okubomba nyine galiki oburaro galiki then nanka kiendi inde sector kiendo omuntu ya besides oburaro sector ki omuntu yakusa kuteka musente abo ko bariho abamufuna mpora akasente kabo katali karaira ko gamanta ajja kwata bilioni emu azo yombeka hoteli ya amani uwenka wala hero unaenda garuka mukana bako bahero monitoring kubanyanga senza ijja kugwa hiyo akiro bunza abaza garuke araba bana babu saving no sente bwa account buro agenzia kula imyaka yaye 2 akasente kai yakasavinga nanka account karo akwenda kuija kupo business ya kutani ila buli bukabugali no babairo abantu buli muntu buli makaga bano bugali saa zino zita pikipiki era muntu kusogamba dokaza spares ndo sokumukola spare ya muntu wakubagenzero kagaruka saa zino buli muntu wena akire kusanga buli family mukyaro enaka pikipiki pikipiki nyingi na kandi pikipiki saba spare ya okuri okusanga abanyakyaro bona balo kubona bana okutoza bakujja kola kikusubura kuno mtown spare bona spare so saa zino ngamba advise kusura kumuhereza space okumukola kale nkwenda tusimbe hakati tugende mu break akazina kanyenda kwa musajja wa Tunubi umunyorogo abonye bakusinga bona batwirukire batulekaho hano tuke kanyino munyani wangu uko Kampala yanga manyoko tindigaruka nkata bunyora kagiruka nubu mwamkyusi birota gamba jendi abo ndi bata akazina yako bukahura kazina yako niko kazi mulifani mununga akakurasha akazina akabayirukire bunyora abaruzi ba Kitara TV tukyai nawe kitini service ntukolekya kanda kutunyumiza mu business nibo busubuza I think murunyoro tujja kuba ntugaruka nawe ayiro kankwa akazina kanu kuruga makurasha mulifani mununga taruga Kitara TV
mulira bukunkumuka nswanzi kabale kadara ayabingira bajungu abanyara abayeberonge muri banyero muri fani munuka abanyara abatunzire bunyero muri fani mwandara kembwa sabayigi mulira bukunkumuka nswanzi kabale kadara ayabingira bajungu emito mikoto amagezi matoita banyoro munswaize bida mukuzibya bunyore kukoika obwo budama kikaki ubusumi bwairo bukama bwa bunyoro bwatinwaga baitubira binu bobaza bunyoro isano muraru kabalega karoniraki muri koko kasoma mahuri bunyoro gakasigara mu byafayo amafuta gaitu bye bye ekitini sakaitu bye bye ebe buhanga gaitu bye bye batugaya enye muri fakuri abanyora abayebera muri banyoro muri fani munuka abanyora abatunzire bunyoro muri fani mwandara kembwa zabayigi mulira bukunkumuka nswanzi kabale kadara ayabingira bajungu abanyara abayeberonge muri banyero muri fani munuka abanyara abatunzire bunyero muri fani mwandara kembwa zabayigi mulira bukunkumuka abaruzi ba Clara TV nkubatangire mu kazina muri fani munuka kurugama kurasha kazina kanu kanyumina kurashine ibintu byabalizeho kandi norante bindi bigalimana no ni ensonga bako kenda kazina kanu kiki mbaba tunzire bunyoro bali fani banunga oba ino kyatugambiraho ebintu omuntu byakusa kuteka musento tugambire spare besides spare bintu kyebindi electronics because electronics sazen zikora muno aba masanazi ugayikire buli byarohona sazen buli muta inasola mu kyaro then of course nabide zindi ziri nyingi muno tuna ma produce by sazen produce zikora muno aba masomero amasomero ebicholi tibikuru batane bihimba so nebindi ati nya basubuzi embere eno yo burwaire buno bwa kinzi kaite ikibwa corona ebarabizeta of course ikirwere kindu kyo tuteire bagamba reke nikikutera bulo no giura mali mu kifuba oba tukingireho kya musaza nkali saza musevena akakora wakatukingura akakingura bayitwa ro sectors ya kingire is traffic tingire itwena hati ito mu Uganda to lying among agriculture bagocheza bagita backbone bitwa gaire igufa laito lyo mugongo agriculture za backbone baitu kandi obokurora hati abantu bakalima obalimire education bagikigiri kandi education niye kila muno kubominga economy kila muno mu byokuli ebyo akahunga ebihimba nebichole bata muno amasomero gari muno mu Uganda olo musomero kuli akahunga nebichole kahunga nebihimba baitu ati okororango supply ya nankeriki eri hansi abantu baina sente naturally kandi bokulera sahe mwao Museveni akagenda kinga kafyegere kasahe sahe nanka business zone zikora sahe man beyond zone ziriki ziri down so nikyo kola limbu nakuchura sente za kandi bambi loan banka tizikwenda kumanyango iwe sente za tizikwenda kumanya zikwenda sente zabo so iyo kurege bagita punch bayikandi kyokora kiri kyogumira ogenzire wabazaye kintu kya loan bagamba business ezikusinga zona ziba maloni iwo oli muloni kusiloni tisokulema muntu bano ndakola expansion ndakola ki ati kasaze no kolonge to affecting muno not affecting muno muntu kabo planning ile kino bina nibikora ki nibifa tuloze n'abananka bayingi business nyingi zikuchinga bwa maloni iwe loan eno ekurabizeta mukaire kano aka corona oba iwe business yawe yokutunda ebiruketa affecting business zikusinga zikinga
areba za closing down yani kyokola mtu okona okula business kwenda kwanza obale era nankene kwegisa muna abantu bayingire lesson eno pandemic kwegisa muna abantu lesson ngubara batakutoyize mu pandemic eno manya business ya hoteli ya mani teri necessary muno mu bantu bara batakutoyize bakatukinga yes pena batukinga bedo batakutera gasimu bagamba wejo kingwe tukwenda manya business ya kyalaki ngamo true induramo akwasinga nyingi tukwa mu bulemo obuni nyingi tukola ki business ekola ki so nyowe tinyako do of course yo ikabaho bakatukinga bayitera abantu sigano bakola ki batutoza bantozaga akabagenda bakinga motoka baleko pikipiki zonga bezirubata so itwe tukasigara kali mu operation ni mukora tukasigara tukora wale zitali za amani betu tukora ki tutahezo kubesaho sasa zino ngere mu president ya kinga kingwireho business zitandikire genda nizigaruka zigaruka bayitera zikyali down our some sectors zikyali closed manyire business genda kunyuma economy yona neriki yona eri haiguru pesa zine economy kyali hasi tosoga mangu sazi no tukora tukwenyumiza mtu ukora nge twakoraga nko musajja yasomero economics nkwenda kuhabuzaho okutegeza government kiki yakubaire nekora nkokorora anti nanka economy yaitu eno yakura decide ngeri tukubantu tulikavaringa kuruga munanka mu pandemic government ke inakora manyaro kintu kibenta invisible hand kibeta invisible hand mu economic so omukono gutakuzoka hiyo tugurura baitu kuba egyo eboti kaona nkoti economies kene no sector connecting so nyo kinyaniro zere sasa no kale burwaire bo buliyo baitu boti buliba sasa tukabucheki akali era tukusima byoko byananka ba health sector nabyo byomeze bale munokoro mulimo sasa no burwaire bukacheka nyo kyandisabire batwongere ubire bokoraho saye mwege bagirifutinge kafyu bagirifutinge yes basogamba ngo batunankire konanka bayira batukeeping down muta kuba kusibire bakyatera enjegere bakyatera ndo zirege Kenya uhuru kafya gihiro bayina gihawo era na Uganda bayina gihawo kafya ku affecting business muno omuntu yagambaga kamvuge motoka yange transport nkange saha ina ezo sente takyaziko omuntu yagambaga kankingule bara yange saha 5 of course bara zikiyakingire bara zo zikiyakingire bayi nazo zinazo amani nazo zinabakozi bako employinga ngalimba waiter ba waitress ba bouncer ba bidongo oita tagulengoyi talebyo kuli true tagenda manyako tagenda koigoza nako masaloni nanka so ati abona bakatukoraki bakatusalayo kandi ati nyinyi business yanyu ya pikipiki maboda pikipiki zinakanga sai 10 kanga sai 10 of course bayira talode kubada tali pikipiki yonka owakubasibiro oli na nyawansi bire akwa aro wa saloni akuja nanyo kongoraki kongura pikipiki wakubasibiro ndi wananka wa masomero teacher nakuja koraki kugura pikipiki so wakubasibire kuli handi kuli kuna naita kyatusibire wali yatukingwira kagamba nga boda zikole baitu kuli handi kuli era kyatusibire egine invisible hand egira and during kabanimbazo no muntu nagamanti sente zetumire side em taina sente side ndenda sente buzibukiye abakenze embereri eti ani kibagamba economy we bamfu we befire the rich get richer and the poor get what the poor get poorer abana ku muno nabagaiga ni bagaiga halira kimwe hata omugaiga kyakola economy we befire I exploiting omunako exploiting omunako wakuba natunda nka enju yaye kagamba we unyowe santi ina sente omugaiga we aina sente already wakuja gura enjegi enjegera ya milioni ka 2 ngaye jagama kwa milioni 7 ngwa milioni zinga no ina sente arono omugaiga monya ulira akyale kimaka bagamba aho murabaga ni muhura mu inebizibu nimwenda kutunda itaka mu ijege halinyo ekaro cyo nakigura kimara kandi we mugaiga iyo to ina sente atwa irukira ro bo to ina kyokulyo kurare njara ogamba wonyina kwenda kuitasa beka nzeli za kwaire ogenda kunakulira kimu kuja zona ziwe tizijja kuyamba atinka ijuezi ano omwetu kigorobi ikine kitongole kiziki ya pikipiki ni gaba pikipiki za usi
omwana agenda yatunda itaka milioni 6 agenda agule bajaji kugenda agula bajaji kitongole sente bakozereki bazitwaire kamufere ofere kandi bali batiri kuna sente za abantu wana mutaona tabihuli kiesiga kino kyake nkakiure kyakesiga kikaba fere ola kagarukire ikimu itaka litunzire taina sente kitongole kozereki sente bazitwaire but ati ansongeje but who is to blame kitongole kinje kikuwa kisikizire kikafera abantu kikabayiba kikairuka tuna kublaminga abantu. You can't blame the people. You have to blame the authority. Abantu bati tiba protecting it. Amateka gaitu kale mu ihanga tigali so tight. Ubona nda kingura business okingura wona kwa kwendera. Ayo tongole bino bikuja bine byaka bine bijja bujja bino. Omutamara gaija nagamba nsokora business hoimo kali. Tagenzere kulisalinga mu naka municipal registeringire. Registeringire nkabuso tongole kiona kikumubazaho. Najo nateka business yaho. Natandika kandi biro bine bintu kale yondora kale na business tusuniyeti nayo elakinga konesa business ogenda bugene mpapora ibo timanyo Uganda hade police tukiali hansikala police still dawa kwanisa business yawo kyokora ogenda muyore subiti na business bagimanya ogimanya no bahabo ibara ni bakeberere mu system terimu ni bahandika buhandika no supervision no what so I can't blame the people but I blame the policies we have. So nanka Uganda one of the biggest challenges Uganda is facing cyahazino ni abasigaza batayina mirimo nkwendo ho amagezi omusigaza bakaba abasigazi arekiziwe kinde kitwine cyabasigazi ekyo kugaye emirimo nkwendo ho abasigaza abali oko ainda kutoze kyokora na bikyebyo amagezi gankubaha banya abasigazi yes nyande ba magezi baitu kandi ntakabayira amagezi yani banzikaga abatwereza amateka kale mu byo kusoma okusoma kwaitu niko kuleteze kuburu emirimo mu Uganda kuno kusoma biro bino kukabakoera kwa bajungu bagetaga industrial revolution mu bajungu kuli akaba industries nyingi muno bakabakoze industries nyingi benda bakoze abana bakole milimegi so banagamba we need economists we need this we need entrepreneurs we need this obajungu kuli baitu saa zino hati industries zikuli mu bajungu kuli industries zikakura na kuli industries hati kuno tusomere basing on what kidi bakoze kibakozera mu 19 kuli 1930s oko hati saa zina batwikire industries saa zino mu Uganda ntiito kandi abakusoma tuli bayingi bana bali bayingi bana basomere bayingi bitabo industries ziri ntito iyo buli muzaire we nati saji no mukiyaro wona bagamanya mwana ngwenda some degree akwenda agende makerere mwana agenda makerere yito kundi tumanye makerere mwana ngwenda agenda makerere kyonga kya kusoma muri mu busayo so kinyandika mbere muno government kila muno government yandi creating more kale empowering ka these youth abakusinga muno bana baina business bana to empower those people our business I think sazino of course omuntu okolera ali magara empowering such kind of people who can create more industries kama magara creating industries nka industry ya magara yege no bamani mu sazino omusajja ku empowering abantu bengi muno omwana bakumara degree agana akoraki nasoma hali na abantu banda baina capacity nke ya magara ebateke makasente ebongeza kasente kuimukia abantu okukozera abantu kabo ekubayimukia niye na kwempulenga abantu ki abandi bana basomere ara kantu ko bayino baza enyuma hali arono nomuntu onde mujahule na gamanti ati abana baitu bakutuka mu masomero bakutuka abantu abakutoza emirimo atala abakola emirimo nicyo kyenye yake era abantu bakusinga abana ile tuwe tukasoma kutoza emirimo tukatoza tukasoma tutoze emirimo ara amasomero ga institutes kabuhimba technical biki abazere bakubigaye tibakutwara ibana umwana gamatwa ari mwana ngo technical na makerere do we need kuelighting government inakurugayo enlighting abazaire nanke society kiki kuelighting abazaire kyandibere kiraho
ekintu kiri about empowering entrepreneurs okul ako bagamba haroho nanka America gyogiro kukula ku America kutabe kwa kutoza emirimu beta kama basajja bayombekera America they are like 11 men abayombekera America abasajja bakakora industries. Those are the people built America. Ila kataba katawa the men built America. Patiziko karo. Abasajja ni building America. Bakoraga industries umeko employing abantu 10. Umuzenda akora industry ya kabiri. Bairo government ekoraki they were sponsoring of course government ya rozeri na gamu mtu anasokora ki. So ndiki tukulakinga Uganda nifika mali tukulakinga. Obo kuja himno gama karoko musanya kama garogo. Kama kutuparingo musaijo. Bakara musaijo kama tuparingo musaijo. Yuko na tinka China bandi bagaba loan is interest yon. Ngendo ko sente omaro uja uzikiuza. Bataro magoba gona. Baita ni Uganda tikiro. Itu government kutoza na yukuli. Ati the result abasigaye tokora usibandi batoze mirimo mutawo. Omwana asomera degree agenda kufuna muri mu 2010. Ariho muzairo omu yakabanangamba nti tukatunda ente zetu tukatunda amataka gaitu kuherera abana batuyambe bari no baturukire tunite tukyabalisi. Kana bujika ndeke ati okusoma kwa abana bo nabakusinga nyonso bena abana bayingi nabandi bakamba ansa bandi bakamba iguru cyo no basanga mutawuni bakubaki atoza arabandi bambagamba in fact arabo kale ikibalizo kunyome mirimo arabandi bamagambira woyo muije tukole hamwe kasoma nabo kyunka bakurura ne bagamba ati nyonda atanika kuvuga bajaji ubu muri munakora ki nagugaya nyonko ne nyikale mu office na ese koleki kandi atasome degree akasoma degree ndaba nke business yange ngagamba hatingira muri mugabo makanika ebyokakarukana musajja okasoma economics zao musajja bamanyire kuba smart jete kikaru buli kayire ngagamba boye munyagama ruhanga nyamuguno mutima mucheke longo mutima yagunya yeta business yange akakujara open koraki bagamba halo tugambe ogensonga yo kuserereza no kora biki abagaiga iwo banogule pikipiki nayo toina mako kuserereza abo bagamba ati pikipiki za kuba iri na wasi milioni 2 no sereza mpaka no muteka milioni 1 pikipiki zino abo kabagamba bagaiga muri abanako pikipiki zigira value kana pikipiki tugigura basing on a number plate a number people ogivugire kurunga number bigere batane number ne kizina ne motoka bayi pikipiki batana number boko bapikipiki irimo EY igigura nka EY boko bagivugire kurungi twongera ka sende kati ito tugambe twakivuga kurungi yasende bayi pikipiki batane number yes bei yayo iri batwa number rero mutasogamba EZ eno ngenda kwa kamukichweka buli mutakimanya EZ bagigura ibiri kichweka byanyu biri hanamba zibata namba otuni kozikati wata era bujja mu katale kaito tukamanyire kurungi niyo muntu na kuiba pipi ya milioni ndemuna iguza millionaires tubimanyire baibo funo mutabimanyire zibata namba mutagamba ugamota butera nyina EN munagambira bei nyina EM munagambira bei so zibata namba ngere oli wa economics na hatika nkutwale wa ansonga endi ya Uganda ibanja lya Uganda Uganda kene yihora muno kiki ibanja ya Uganda likuzire muno ngeri wali mu economics magazine gyo wakwahire government yetu ya Uganda sikane nagenda maisho kwehora ekoleta kuranti ibanja likoto muno ya government ya Uganda yali mara asa zina economy yetu mfagirora eri hansi bweri hansi esende zaitu zonka za Uganda zona sente tizikuimara kwa Uganda kozere eyihozere baitu kandi bakwihora muno tukyasasura na mabanja gobote bali forwardinga mu myaka baitu kindi kyamani muno kundanka kweya mabanja kali kweya mabanja cyombe niko gambira kweya mabanja kuliko maza kunyeza business ayibo kuanza kunyeza mu intiri ya hano kuanza ni monyeza mu intiri ya hano bagamba noka twasugenda ground tukole kintu kya ground bari mutakozere kira ground hano tusigana twehura buli kayiri
ariko kibazo no kara hansi no gamba bayitu abakintu ehora muno. What's the problem? Iki ati ba advisor bazusabena na kurugirayo. Abara advisor ba economics na biki. Economics na kurugirayo. Bo bali yoko of course. Bayi team yaba mu advisor bagitwara. Beti kyamane na kwanza bayikari bagambe what's the problem on the ground? The economy is down. Why is it down? But asigara hansi tujja kusigana tuyihora. Bayitu bali empoweringa down kuno hansi kuno. Economy jakora ejakura kana baje gake. So niko kyamani muneki. What happened ya nanka isomero nanka mukamwine kaba isomero ya nanka Victoria's? Yes. One of the biggest schools hano Mbunyoro. Mukyali mu isomero eryo ba kirikyaro. Isomero tukakora mu changes. Management yalitwara. Mukatunda bakalipangisa kiki kyabayiro. Bena mulingo babikozere mu manyina bintu ebyo mbali yabayiro. Ntabe muno mu isomero kabandugireyo. Baitu baina agreement bakozere na muzee. Kimanya agreement kabeta. Baitu new management yakoraki ya taking over. Muzee akaba up and down. Muzee kalewe birona kutamuno mu farming. Ana muno bintu ya farming ebyo. Ente. Ya muzee Museveni ngero mbanyiri. Ina muno bintu byente ebyo. So akaba yasigaraga muno kuli. So ekyo takulifaawo. Isomero education system, is it one of the biggest things omuntu ebirungi byakoba ina investing? Would you advise okuba ino omuntu amagezi ku investing mu kusoma? Education yo kokola nka amasomero ago. Amasomero ago garungi utandikira ekora. Somo likwenda utandika mu kindergarten, mu primary. Baitu kandi ebintu ebisomero to expecting a profit. Amagoba tigajja bwangu. Botandika isomero yamwe kitu kya magoba. Isomero li for growth. Okol. Era isomero lifunda sente zona mu banka zibakwenda. Isomero tandika nasare growth. Funda sente mu banka yombeka primary. Primary kuzire yombeka makalina. Ele kuzire yombeka lindi nka kali ya Mandela. So isomero liona to niraga magoba. It is about growth. Okwenda ogamba bakamba amasomero bano maliti bakuti bakora magoba. Habukwarika nindo bakamba amasomero bayine byombe ko byamani bakuvuga muri kagabe imu. Niyo ngambire growth. Growth. Baitu sente hano mukusiba sente hano nsawo hano. Za kibafuna muserezirawo. Kyo kyamani muno about nyoki manyire kabayo. Nyuma muzeyo bude bunne nyagenda yoga nindugayo. Baitu kyamani muno it is about growth. Kale hati mu business yona tugira 3 M's. Tugira survival, profitability and growth. Arabo kora business surviving embera. Kulyanye kyalero ndire kyalero sasure rent kozere kingi survive. Dera rokora kufuna magoba. Dena rokukura kurana. Mu biju oyine kiju kinu oyombekere kya kabiri oyombekere. So niya masomera gwo kwano inda kindu ara abantu baina that life. Kuna anakira hano kula anakira handi. So nigamba boko ina growth rate masomaro. Nkwendera tugende mu kuhumura obturagaruka tujja ku bantu tubazaho abintu bintu byenakora current business yayemerezwa business n'ebintu ebindi ntumalirize ntekanize no mu phase 8 ya kasatu akazi nakyakanda kakabiri kwakandize kuliza ko mana wana abana kakanda of course tujja kunaka na kamoje wangogo figo abana kazi na kafigo kayatele koko banza kali bakitaga jegejege kale kakunyumira abaruzi bakita TV tukya kuhumura mu murundi gwa kabiri kandi tukano kitinisa Vincent kolekya omusajja mubazi webitabo tino economics tino mubazi webitabo economics na accountant bikwauka na vitu about police bali na nyumbale bitabo tugenda muno kale tuna economics economist obaho abali mubazi webitabo baitu Vincent kolekya musubuzi otaruga ntekanize no rubazo Akitara TV akazina ka Figo West jege kakunyumire ngera kakasabi jege omutima gwange kuchwekere jege omutima gwange kuchwekere I don't take talent Figo West in a trade music that magic producer bewayetaga abantu bawe niba abalabe bawe bewayetaga muyemere niba abayuda bawe yokozere niba kumana bayikoko niba kugaya
kose kikurumire Oni usipe paka wansoma Umutima kwange kuchwekere Tikaina mani Jege jege Waye seno Umutima kwange kuchwekere Tikaina mani Jege jege Waye seno akazina baketa jege ku Rugama Figa West kandi tukyali mu nteekanizo Rubazo atukujire na phase yitende kusemba ikantu kyainawe Kitinisa Vincent Korekya na tunyumiza mu ebintu bigenda maisha bya business hano mu Uganda. Uli mu business ya bajaji, would you advise someone ku venturing a business egoba tegoba risks ezira around a business age? Like business egyo era nyo muntu wajja kangamba we ntandike ngamba tandika abakuba yo of course business egyo egoba kandi egoba muno akwa pikipiki emu mu week emu kuna pikipiki zawo nka 3 pikipiki business egoba but of course you have to challenge zo zirimu kila muntu mbafere abafere okubuta manyire bintu bya kadi kadi bazicupura muno na kwa etali muntu akuja na kikadi akijingirire iyo ubokiro kusogama niyo yenini kumbe kadi mfo so nizo zilete muna abantu bizi muno bajaji usanga muntu pipa kagura bugura atayibe kiyonga bakakimusa usiba usanga business eno nakora nebagiyora so muntu kwano ijoninga business eno wena kuba in touch muno with URA not URA uno ijo mwange akwanyo uri musinyo nkaringa URA yona mutu yo atikandi utakole byono bimanyire byona bimanyire bari bagali URA bagali n'abafere bali abasuma abakunanka enamba plate emotuka yamuni bagihe namba 3 ibi kawete bimanyire ati ari abantu musajja abeta abamafia babahona ari abantu abakwiruka mu bunyoro busamu sente ni bagenda handi magazi kigwa ko eno ho muntu kogo akwiruka mu bunyoro hano manye biro bunda aro bageta luck omugisa hari umuntu bagamba wewe nyowe fighter umusajja wanga musanga side za mubendo kwakoze business kwasire munyoro hane kalema hane katangamba wewe nyowe mugisanga kwatiranga mubendo so aro kindi bageta luck beta robire bunde era usanga umuntu ayirukire hoima ali Kampala akuzunga mu Kampala omu akubona kali kyo garuko mukaka manza akasitolinga manye business yono kanika kukurakurana omuntu kurakurana aro idea yo mutana kwanza kwe house ege abantu bagiye house ogimanyi kyabuze ukimanyire tokimanyire uwa mwaye ni nyoha kyabuze kiri mutali house kyabuze uri ko emirimo abakusingate bagiye house nikyo kora bataga kunyombe emirimo batandika bakoraki hati tuina exercise kuija bakiombeka na mafuta what advantages are miga sokie kuija na ebintu ebyo emiga nanka mafuta atumanyire mu economics aro kandi katwagambaga demand create supply tugetukete okugonza kwekintu kuleta kugabe ekintu demand create supply baba demand yekintu supply ibaki ebawo kandi supply bwebawo au isentu zikanya mukitweka yes supply emirimo ibanekanya buli muntu abana supply ati sazi nubogenda biruna ati bogenda kabale akatakoni kabuseruka kabala weka kataono ko yabuzo endo sentendi ira buli buseruka ndi yabe nesinga ya mana aho tosa zingenda kabalo giroli trading center ke kola yonkali abo kisai kakurakurana bitizwe kisai kyakabale yijja kuba international airport ntoja kusanga anti nenyinyi zikusinga nyingi muno abantu bajaga kuba nibarugiraho kose rata mataxi gajja kwandika kola era abasajja aro musajja ndakaje juzina ngamba bayiti kisai kenda kuna katagura muntu kaundo tutubuno airport taxi kabuteka na kabala saza natubokorura ekisai kaija abatundaga plot buseruka musiri gumu milioni muntu wala 5 saza museruka gendo tozisa itaka buseruka just recently nkaba ndamuhando gwenyini arebi yapo ibateiro ekamukaga milioni 10 binazinga itaka kalitembere muno milioni bina amwanda gono hano so nikyo kintu kya kisai na mafuta besides bobotali mu mirimo yawo ya bulikiro ya business Vincent Korekya abana akoraki
obomezi bwa buli kiro genda bukapiira ogenda kyoko tugambira obomezi bwa buli kiro ayo omezi wange bwa buli kiro tintakale omezi wange ukahinduka nta musajja musabi saba mata ali mu nanga bino kusaba banta sabire bone bamukapiira oba ni hawo rubashira obomezi yande batira mumezi bwa kapiira obona banywani bange kulaba bana banywani bange mpola mpola Jibinde bididi tibikutwara. Bididi byo. Bididi bya. Kawe bamwira ira buli kawe. Wakura. Nkakura. Muntu bokura binde amazo bibikisa we. Ante gisa ne ira buli nekyago kyakagaga kandi mutani wo mugayiga. Omuntu akusandika tunga like ka company yabarambuzi abakuleta abakurubasa abarambuzi nabiki. Would you advise someone to venturing into that business? Business segina kyali kyali fertile. Kyali virgin abantu bakyali gijombira muno baitu kandi yabo kurura ka level yawe imana twice not so that many muntu wogitaha mudo to expecting a sente ike kintu kyokola kyokutaha muno bokubona expecting a sente teri nongi saa zino esa butakugabira obwangu bwangu utagabira obwangu saa zino yes yita business nongi atinka kila muna abakabala abazikola muno bantu bakabale nka kuna mbali forest ogeta bateke era independent to boga malita ho no side zoko era ko side zakazo ate business bominga munoko bali na hano nane byorambuzi biro twina machishoni bali kanje ya mani muno bantu bajaga kujja kurambula amafuta sanyo tunyandi saze no kosa nyina mojonga kakita hamwao bane atamukolera yagirukamu atagikolemu ya Arowo abantu bakusinga batandika business ne bafairinga even to celebrate the first birthday ya business zabo. Buzibuki anda nkwenda tugambire muntu byina kukora kurant business yayi yabaho. Obuzibuki abantu kibafuna kamera business zikubanza zino. Leka zine zakozere ira. Ubokuta electronic kisibo luteko zikakora ira. Ibare kakora ira. Ona tayire. Business yone ta inda patience. Obugumisiriza. No kusaba. Akiyabanda aroba kiyebwa no kusaba kutahawo oinagumiza no kolaki usaba kando inakuba na faith okwikiriza mu kintu kyokola na love ikintu kyokwenda boko na love ne kintu kyokwendeke no bide botwala miezi 2-3 ata abantu bande batamu kintu na mara miezi 2 kintu akola nagamba tikikufuna na chonga kandi nambera kirugiramo abandi obunda arukira kandi ambalike na kupikingira yeah true nokitaisuka so kintu kitakia patience nyuti njya kudupa nka business yange mu miezi 3 kandi bajaje 3 miezi bajaje utatekereze kubirugaho of course byaro bitekezo bijja mu mutwe no gamba bikintu mbireke ngaruke mu mbere yange yeira baine gamba kitu nakola nakolemera so kyenye abantu baina kwega kumisiriza akitu besides bajaji business yawo ya bajaji business kezindi zo teire mu sente zo venturing yarem sawa ngana business ya motoka tunde motoka ngana business za tracking devices kandi tuna company ndi mukora na mugenzi wangao company mpya yake ya property kutunda amata kabikiye ege niyo business yange tulimo gimalira bile bona gena kuichi otandike no kutunda amamotoka kuli museje wa mata gatandika never settle for less hati nayo kibanja mpara kiro ya motoka pikipiki kibanja mpora ke motoka ekyo kyo kiro akamuntu gula motoka $2,000,000 tigaliganga ko gasasura murundi gumu etu mutagamenye $1,000,010 10 zinengene sasa installment ibiro installment 3 tubakore kiraga nekitu kikoro ntusemberero kumaliza entekani zenu bantu kibi wakubaire no yenda kusima onka abakuyambiro abaru basiro naiwe mu bomezi babo no ba business kubanza abantu bantaka semera abantu yabaza semera ruhanga wa omugisa ruganga ali ruhanga then of course muntu okubanza kusimba ali muzee wange kulikia of course Fred kulikia akowa gamba kinu kindi saa zino ni of course kwa muntu akusomesa nyunga kwa na step wange baito muntu akusomesa nenda step wao kintu kiamani then nsima haro munyane wange mutakeni tukatampako ekiteno msaje ugo business yange kale tutamuno
Era mulira ngumya muta kugumya buli mbeera yona mbere kuteire nagamba wewe kene musajja muntu nkoko na kumusiba era nkusema kene ogekitene bina alo bantu banda ba inspiring ile manyala tukulira mu bigere by'abantu butakafuna ko muntu butalifuna muntu butakulira mu bigere byaye nogankwenda kubanka nanka nyina bagongo kale tugira tuendangana era nkwenda kusema bagongo bagenzi bange kila muno bagongo abakuru toko basimi mu bagongo nywese mwe bale kwendiyangana bana bakwa mugiba iserere kiramane bagega betu bawoima kabagambe gafa classic mugongo tuna lasco nguba sima hoyi mwe bale go mutima abagungu mukahamba itauni hata abagungu abakuru abo abantu bazahabo ito tukulira tunake mu bigere byaboti aro muntu bano odulano gamba wewe nyobu ndakura na nyongo ndakora kino kikusana babaliza bakusinga abagunga bakusinga oko bulisa batugamba gabajjani benda kubanka kirasi kimugongo ero bukose era muntu ina bantu arona akasore kibanyumize nti byomuyo yarugire kuri yajya nanka ne hano yagamba nti ege swimming pool ya kirasi kimugongo yaragamba yura so obainoke otukyatugambira abantu baizire noro lyambigere ata abakuru abagunga abo mwe bale muno mutima umanyiro muntu ubojja mu town nkene ya hoimene of course town kabejire mabanyoro tukajja kabaijja tukagipenetrating era basajja bakatukora umuhanda bapenetrating town eno kane ngozi yaiteno yasigarawo akabasajja bakora ati ni batu amagezi nagamba we kola kina era bwire bondo abasajja baija mwangao ni banda mukya ne bakola yes kunda mukya ro mukya kinte kama mane ko mu wakati kiri kyango muntu aina bintu bya yikola ile kujyo mwawe akakurura obororawo kagamba wewe we bale kola kina kina gumisiriza ile bintu ni binkize mamani kugaire of course ni simana omukuru magara business aho imamono of course almost number 1 ayibali mutima ogwo ku investing amuka abagega bakusinga bona bafuna center buka Kampala tafuna mutima gogaruko muka gamba hoteli yangimbika wimanyi na sente zikumbika hoteli Kampala konsasula mu dola bera kini nyombekana so makuru magara webale muno ogwo mutima tagiye yawo era ntuma tukumaliza hereza kimu nobugambo bwabo kusembayo kandi rongambe na kazi nakyo wakendeze kuliza ntumalize ntekanize ebigambo byokusembayo ari ba customer bawe wale nokubanza ebigambo byokusembayo tukolere hamo bagamba getere ngakolaki nigagate igufa gatera ino gagate igufa nigagate igufa abakusinga omuntu inakola wenka muntu bokola wenka ochiweka kyonka bana basigazi bageze bawe myaka yawe sasa dosogenda kuchulira omusajja oyina myaka 3 26 okuna kona musajja myaka 4 akusinga bado kubana musajja mirenji yawe myaka 3 37 myaka yaito 35 boko na bantu nkawa mwetera ininywena mukulakurana kanyira mukulakurana hamu bantu bone bagamba basajja tukapotwa barwagana bakyalira buli ukuno ikimyaka 5 ne bagambe wewe basajja bakakolaki bakakora atali kuba independent oli wenka bintu bikumiga then nkwenda kusima bakasima bange omanyire bintu ne business bino okimanyonyo wana omuntu wa hero kusinga womuka wanano sangano wa hero nakusingira mu so business kusima bona bakasima bange abandi bati kumanya baito ngwasemba umutima go banteiro obanywa haba business yes business mutayihawo kandi mbalite business empyaka ye motoka nayo muje mukoleki mumpage motoka ziroho buli kimu kya transfer tukikolera hoima boko nenda kuindwa kadi yawe kugaruka mu green egaruke mu white nayo mbine nabyo mbikora of course ati tuli mukutaya mataka sasa na manya watu bene bazungira muno mwange awo bantu bazungira muno mwange onye itaka lenge linkutuna nkwende gule itaka wagamba into opportunity ya business kusana opportunity ya business of course bintu byekola byonko bire bonda rolanga wakulanga bintu byekola byonka so nyagamba katandike property nanke ari cyabuze kintu cyabuze cyabantu cyabasinga kuhabuza na nyoka nkikuhabuza emotoka nenju kire kinda kusoka emotoka nenju kugula emotoka nokuombeka kire kinda kubanza ekinte ekyo hali nyowe
buli mutaka zoni yaye nkanyowe nja kweze na kale kamaze describing out kuombeka enju ya rumuka kiamani no gule motoka na kyaki kiamani yona birungi oboko ba established ogamba kanyombeka enju okolaki ogyombeka kyonka aroho esenza ukuba no ndazi kwatira hantu oikenga no bara kyo maiso twina kuombeka enju haro kisenza kuba no zindazi kwatira hantu guri motoka ako motoka sogamba sanya na milioni 5 esende zino nkuzenda kuzike mwaka gwokuija milioni 5 zino ndaziri ndota ari kintu kiba bantu no gura motoka milioni 5 no vuga mwaka gwokuja ndo gituna no kule kitu yakozereke kibiro planning iri enji kitagenda kukolera niyo uramonta yomekege enju yaye nyiki ali mwaka ureke agitunda obunda gisimbire banka ikozereke egitwaira akabataka yikire nyundi nyanyo tinja kudupa nkagure motoka ntakombekere baidu kambazire abayi bakasekereza iyo gurute muri kutakombekere oyina makaya wako bayi nyoka banyine kyangi kimbazire nkabayura aho ngabanyina sente ni zero ningabaze nizo asigara account ngenda kuzirya ondasigara account ngenda kolaki ngenda kuzirya obunda agure kibanja nyinkya kitunda kijja kuba kizibu kandi nkubara nkunda kora kitu mu maiso nyagamba akangure motoka ili kanyamba ngagure motoka nyavuga abasajja bansekereza agurota motoka atakombekere agurota motoka atakombekere benyuka banyejo bigambye abantu biteka ntakubihura ekazina ka figo wista kujja kantera hako kazina gaga figo tukatire aro kandi kebigambako ebigamba ati ngeri tufunire hali bali figo kwa tufunire omuzinoni kale ati nyateka oki ama utakuhura nyateka matonta kuhura wagaigara ubire bwayikire motoka nyakoraki kandi motoka itakiyangu mundu motoka bono inda sente kiyaruga makwenda sente motoka eno sente zifunira usa izo nezo ngaga makiyalo nkura ne sente zange musawo motoka nyagitunda nyakure byange binkwende so bite bitatu either way haro muntu kuba just gura bundi motoka kwenda kulia amaswaga kwenda kora biki ataina kigendera kyogura motoka bya ranta ogure kenda naina kigendera kyaye kale akasina kawa kakusemba intumalize tekanize akakasatu kazina anyway kazina kabanjo bange bana bakolera karango kange bana ba Sinex agalegere bachegira video tukereze kwanza tukole kale nkwanza kale abarozi ba Kira TV nentekaniza orubazo bagambege njikolera Grace bitaro musikana tweleze kurungisha ntero akusana natina kamera baitu kwenda kwerekereza kwika utwaitana muntekanize zindi amabara Julius Kyo Muhendo omusajja wa mukama omulisa kandi omwiho wabamoli ntekanize orubairo rubazo kankulekera kazina kanu kulugamba Kahora Boys bakete nkwanzi okwika utwaitana muntekanize zindi mubai Resilence Kahora Boys Obakiki baguza kacheni ebigambo bibayo mu center baine nkwanzi Kitara TV kwegesa kumanyisa.